Zamislite tu romansu. Vjenčani su i žive zajedno 3 mjeseca. A onda dolazi poziv na mobilizaciju i Faruk mora da ide. Ostavio je 3000 dirhema. Čuvaj ovo, neka ti bude 3 mjeseca dok se ne vrati. Tada je vojnicima trebalo 3 mjeseca da odu i da se vrati. Ostavio je i još jedan kovčeg sa 30.000 dinara. Nemoj to dirati, to ti je emanet naredna 3 mjeseca. Prošla su 3 mjeseca, tada je shvatila da je trudna. Prođe 6 mjeseci, prođe i 9. Rodila je dječaka. Prošla je godina, a Faruka nema. Prošla godina i pol, 2 godine, a njega nema. Jedan čovjek se vratio sa ratišta i reče da je vidio Faruka kako gine. Tada nije bilo ni pošte, ni telefona, ni interneta. Nije se mogla čuti sa njim, niti provjeriti u kakvom je stanju. Kada je shvatila da je Faruk mrtav, ona otvara kovčeg sa zlatnim novcem. Sve do tada je poštovala dogovor i nije ga dirala. Živjela je sa onih 3000 dirhema umjesto 3 mjeseca, 3 godine. Više nije imala novca. Morala je otvoriti kovčeg. Prošlo je 30 godina. U dalekoj Kini, na granicama tadašnje muslimanske države, u jednom vojnom kampu, jedan vojnik stražar radi ono što se naziva ribat. Posmatra nebo i razmišlja. Prošlo je 30 godina, imao je ženu. Šta je sa njom? Da li je živa, da li se ponovo udala? 30 godina je proveo u borbi na Allahovom putu i nije poginuo. Nije mu se dalo nazad. Ljubav prema Allahu Đelešanuhu i želja za odbranom muslimanske države bili su jači od ljubavi prema njegovoj Suhejli. Međutim, sada više nije onaj živahni mladić. Sada je zreliji. Misli o dragoj Suhejli su ga obuzele. Jednostavno, više nije mogao izdržati. Tražio je dozvolu da se vrati kući, da vidi svoju hanumu ako je živa. Dobio je dozvolu. Skače na svoga konja i juri nazad za Medinu. Što je bliže, srce mu jače udara. Prolazi kroz Perziju, putem Svilije, prolazi kroz Irak. Što je bliže, sve je luđi. Obuzimaju ga ponovo misli. Šta ako nije živa? Šta ako se ponovo udala? Dolazi u Medinu, prije nego se lud od ljubavi vratio svojoj hanumi, Faruk se sjeti da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem po povratku sa puta uvijek prvo svraćao u džamiju i klanjao 2 rekata, pa tek onda išao kući. I on je svratio. Klanjao je 2 rekata. Međutim, saznao je da je i ikindija blizu, pa odluči da klanja i ikindiju prije povratka kući. Dok je čekao ezan, gledao je velike grupe ljudi koji su u halkama sjedili i slušali predavanja uleme. Jedan alim mu se posebno svidio. Bio je to šejh Abdurrahman, najučevniji čovjek tog vremena. Klanjali su ikindiju, a onda je Faruk požurio svojoj kući. Kad je stigao kući, primijeti da neki čovjek ulazi unutra. Sam u bijesu, ne gledajući o kome se radi, on zagalama. Hej, ovo je moja kuća. Onaj drugi isto viknu. Ovo je moja kuća. I tu se počeše svađati. A ljudi priđoši da ih razvade. U kući je sjedjela jedna stara hanuma. Kad je čula glasove, pomisli, da li je to moguće? Je li to moj Faruk? Pokrila se i izletjela napolje. Kada ga ugleda, povika. Ovo je moj muž Faruk. Ostavite ga na miru. Otišao je u rat prije 30 godina i otad se nije vratio. Ljudi shvatiše šta se dešava, počiše plakati, a Faruk i Suhejla se zagrliše i uđoše u kuću. Pričaju, šale se, plaču. O Faruk,
toliko sam starija od kada si otišao. Više nisam ni mlada, ni lijepa. A on veli, za mene si najljepša na svijetu. Kada se sve smirilo, Faruk se sjeti. Suhejla, ostavio sam ti u amanet kovčeg sa 30.000 dinara. Šta je sa njim? Suhejla odgovori pitanje. Jesi li bio u džami? Bio si, zar ne? Da, bio sam, odgovori. Jesi li primijetio šta? Pita ona, a on veli. Jesam, veliki broj učenjaka i puno znanja. A jesi li vidio ikoga posebnog? Pita ona, a on veli. Jedan se jako isticao. Šta bi dao da budeš taj čovjek? Upita ga ona. On odgovori. Dao bih sve što je potrebno da budem tako učen. A da li bi dao 30.000 dinara? Pita ona. A on odgovara. Dao bih, sigurno bih dao. A šta da je to tvoj sin? On odgovori. Dao bih i više od 30.000 dinara. A ona veli. E pa to je tvoj sin, Abdurrahman. Tada Faruk poče da vrišti od sreće. Zovnuše Abdurrahmana da uđe. Tek tada je Faruk shvatio da je onaj čovjek sa kojim se svađao u stvari Abdurrahman, njegov sin. Zagrlili su se i počeli plakati. A među onima koji su zajedno sa njima ispred kuće plakali, bio je Imam Malik, osnivač Malikijskog mezheba.